Divan dan u najslađem društvu. Željko Mitrović je i ovaj rođendan proslavio sa mališanima bez roditeljskog staranja. Toga hoću da vam pustim jednu pesmicu koju sam napravio i posvetio jednom prijatelju, ali želim da je posvetim i vama. I ja sam pevao. Kad dođu teški dani, napuste te zime, napiši. Sjajna atmosfera, dobra muzika i ples. Vlasnik Pink Media grupe priredio je žurku za pamćenje. Evo pokušavamo da to bude tradicija, kao što su letovanja, kao što su zimovanja, kao što su nove godine, da i ovaj moj rođendan praktično ne samo provedem s njima, nego da ga nekako, ako je to moguće, pretvorim u njihov rođendan, zato što je njih samo u beogradskim ustanovama nekoliko stotina, tako da nije moguće svaki njihov rođendan proslaviti ponaosob, to jest nije za mene moguće da to sebi organizujem, ali sam odlučio da moj rođendan pretvorim u njihov zajednički, gde ja praktično njima donosim nekakve poklone koje će ove godine biti duplo veći nego inače. Udvostručio sam budžet za poklone ove godine, tako da mislim da će se dvostruko i obradovati ovim poklonima. Ali ono što je mnogo važno, to je da, ja mislim da sam to već jednom rekao, detinjstvo je roditelj buduće ličnosti svakog čoveka i zato je važno da njihovo detinjstvo bude što toplije, pre svega iz razloga zato što rastu van roditeljskog toplog doma. Ali Zoran je kao direktor ove ustanove, Zvečanske, zapravo i svih ostalih ustanova na nivou grada Beograda, omogućio sa 280, 290 ili 300 radnika koliko zapošljavaju sve ove ustanove, da ta deca ipak budu deca koja su za ponos. Njihovi rezultati su fenomenalni. Oni pobeđuju na različitim takmičenjima, imamo puno doktora nauka, ta deca, neka od njih rade kod nas, kao što znaš. Tako da i neka deca koja rastu u toplim roditeljskim zagrljajima mogu pozavideti ovoj deci koja su stvarno fenomenalna. Pogotovo u ovom ukupnom ambijentu, jako sam ponosan na ovu decu, ali i sve čestitke Zoranu kao nekom ko upravlja ovim ustanovama i sve čestitke svim zaposlenim, pre svega vaspitačima, koji su uspeli od ove dece da naprave primernu decu i da naprave decu na koju smo svi zajedno jako ponosni. Prvo želim da čestitam Željku rođendan u ime sve dece koje su ovde prisutne i oni koji nisu mogli da dođu, oni se vrlo raduju ovom događaju, a u svakom slučaju velika je stvar što Željko svoje privatne trenutke želi da podeli sa njima, oni to prepoznaju i vrlo su zahvalni zbog toga. A u svakom slučaju svaki susret sa Željkom jeste vrlo interesantan, inspirativan, on zna da napravi atmosferu, kao što i danas ovde možemo videti kako to izgleda, i on je neko ko je naš dobrotvor već duži niz godina, da ne kažem već skoro 2 decenije, tako da svi mališani i koji dođu i koji su novi čuvaju priču o Željku i jedva čekaju da se neki događaj sa njegove strane organizuje. To je jedno opšte veselje, nije stvar samo materijalne prirode, stvar je i njihove socijalizacije i potrebe da budu deo ovog društva. Željko u jednom delu u tome uspeva i mi smo vrlo zahvalni zbog toga. A usledilo je još jedno iznenađenje. To je još jedna torta specijalno dece iz Zvečanske. Još jednom srećno rođendan, Željko!
Mara Dragović, televizija Pink.